Rahajeng semeng para pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Dumogi ring dauh semeng sani becik puniki. Iraga sarang sami setate kapai cek rahayuan saking ide sang aji sani wenten ring swarga. Ring galah sani mabuat puniki. Titiang jagi ngaturang sabda sani wenten ring cakepan suci. Pemekasne saking kecap Lukas 15 pausan papat. Sani mebaus kadi puniki. Yening wenten ring pantaran jerune maderui kambing satus. Raris sani asiki ilang. Punapi jerune nenten pacang ninggal sani sangang dase sangi punike ring tegal pepadangan. Raris ngerereh sani ilang punike kantos kapanggi. Murde dharma wucana dauh semeng puniki inggih punika. Ide sang aji ngulati imanusa. Para semeton pamiarsa sane kapai canin asung kerta waranugraha. Sering pisan iraga ngerasayang yening iraga sane patut ngerereh ide sang aji antuk serana upacara utawi sembah bakti sane tulus mangde polih kapiolasan saking ide. Nanging sujatine suksman sabdan ide sang putra Yesus Kristus nujuhang mungguing ide sang aji sane ngerereh iraga bini riyin. Kadi pengangon sane nenten lali ring panak-panak kambing sane ical. Ide sang aji tedun nyujur jagate puniki. Kasujatian ide sang aji tusing bakatange baan paningalan manusane ane puyung. Ngerereh jiwa sane peliatne sampun peteng. Ide sang putra Yesus Kristus pina kebukti tresni sane tanta tepi. Ngeruruh iraga sane keni dosa. Nuntun iraga mawali ring galang sani suci mimale. Punike mawinan sampunang iraga rumah senenten magune utawi rumah sedoh saking pasue cam ide. Ide nenten ngantosang iraga suci wau ngerereh iraga. Nanging ide sani ngerereh iraga mangde iraga dados suci lan mawali ring ajeng ide sang aji. Dumugi ide sang roh suci setate nuntun laksani iraga mangde setate eling mungguing iraga sampun kapili lan karuruh oleh ide. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike sabda sane prasida kawidarang dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide sang aji. Sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus. Miwah pasawitran sang roh suci. Setate ngemertanin semeton sinareng sami. Saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema. Ide sang aji micenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma.